Likhetha lijabhile igumgedlela inkosi enkulu Bombela isitimela samambono baba mkhulu phakathi amen. Yebo, lijabhile impela igumgedlela ngoba lizamile ukubaxwayisa abantu ngalo mgubho wesithixo ekuthiwa ngu-Easter phela, ongunkulunkulu wenyanga, i-moon god, lena phela okwaqanjwa ngayo uMonday. Kodwa lesi size simnyama sinenkani, sifana nalezi ilwane lezi kuthiwa izinkonkoni mayisuka zenza lento kuthiwa immigration. Ziphuma zonke kanye kanye, engabe ubani osuke ezimemile lezi ilwane ziye zigijime zihambe ziyoziphosa phakathi emfuleni izambezi egcwele izingwenya, noma ngabe zisuke ziyofuna ukudla ngaphesheya, kodwa asikho isidingo esingaka sokuthi zivele zisuke ziyoziphosa esizibeni ekubeni zibona izingwenya zigcwele phakathi. Aziningi isikhathi sokuthi zigudle zishise ngomfula ziyithole indawo okuweleka kuyo, zifuna ukujomba lapho kugcwele khona izingwenya. Nabantu abamnyama benza njalo-ke, ngoba kuthiwa bangaphezulu ka-200 abantu abafa nje ngesikhashana esincane sakhe phela ugodi, njengoba namhlanje kuwo ugodi kushone abantu abawu-200 ebebeya kuwo lo godi lona, kanti kuzoqhubeka isikhathi kuphinde kushone laba abawu-45 bengozi yebhasi. Ababalwa abashone izolo abebesuka kwezinye izindawo ezikude nabo abashonile. Inhliziyo yegumgedlela ibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzekile, ngoba phela lona igumgedlela kade liyibonile lento ukuthi yilamadimoni lawa alezi zithixo phela elikhulume ngawo umoloki lona ohlatshelwa abantwana abancane ngokhisimusi. Phela lichazile igumgedlela ukuthi lamaqanda lawo kuthiwa ngama-Easter egg acwiliswa egazini labantwana ngalolu suku lokugubha ama-Easter, njengoba uma kulindwe ama-Easter kusukela ngomhla ka-21 March kusacingwa usuku lapho kuyobe kugcwele khona inyanga. Inyanga phela uye lo nkulunkulu ongumama uSeramis, ophinde abe unkulunkulu waseSodoma lapho bambiza khona ngo-Ashtaroth, aphinde abe uMadonna. Usejabule phela lapho ekhona ngoba uselitholile leli gazi akade lifuna. Benobaba wakwakhe lo onguNimrodi, i-sun god, kanye nendodana wabo uThamuzi, i-son of god, ngoba phela u-Easter lona ongumama wakhona ozala uSamuzi ungu-moon god. Yibo babathathu-ke laba kade bezitika ngaleli gazi ebesibahlabela lona ngabantu. Lento ibhalwe kulo iBhayibheli lakho oliphethe ethi uNkulunkulu akafuni ukuthi uhlabele labo nkulunkulu abathathu, u-sun god no-moon god no-son of god. Wena ufuna ukubahlabela ngenkani, ulindele ukuthi uNkulunkulu uzokwenze njani? Ngoba phela ubhalile laphana eBhayibhelini ukuthi umuntu owenza njalo uzomflathela. Thina sisalindile-ke, silinde lona iphasika ngomhla ka-22 April, ngoba ama-Easter asedlulile sebesihlabele isithixo. Inga enkulu ukuthi la bebefundise abasifundeli lezi zincwadi, ngoba nasi phela isifebe okubhalwe ngaso lesi phela esingu-Easter kwincwadi yesambulo. Kubhaliwe futhi ukuthi esakhona eBhabhiloni njengoba belichaza igumgedlela. Kwaphinde kwabhalwa futhi ukuthi uphuza igazi lamakristu aze adakwe yilona, njengoba eseliphuzile futhi asazoqhubeka aliphuze ngoba babulawa ubuthongo abantu bakaNkulunkulu. Naye futhi nendodana yakhe enguThamuzi, i-sun god, ibhaliwe futhi khona lapha eBhayibhelini, uxwayiswa ngayo. Naye futhi indoda yakhe engu-sun god, umoloki, ibhaliwe, uxwayiswa ngayo. Kodwa konke lokhu kwenzeka abafundisi bekhona ababatsheli ngani abantu ngalo mgubho
Kuyasolakala ukuthi ngathi basebenzela yena lo nkosazana ukudusa abantu ukuze lo nkosazana aphuze igazi bese eyadana. Ngoba phela lo mgubho ubucayi kakhulu. Uma ungawazi ngamele nje uvele uyeke, noma uwenze ngolunye usuku kodwa ungaqondanisi nama-Easter, ngoba ama-Easter uNkulunkulu akabafuni, ngoba uNkulunkulu onomhawu. Wena uma wenzela omunye uNkulunkulu udinwa kakhulu. Phela abefundisi bangabadukisi abakhulu, ingakho igumgedlela lisakhula liyingane lahlala liyibuza ukuthi kungani emabandleni kufundwa izincwadi ezizodwa lingafundwa iBhayibheli lonke. Kanti yizo lezi ithunywa zikankosazana zifuna ukusenza umhlatshelo wenkosazana, ngoba abafundisi banesono, befuna ukondliwa kuze kuzofa abantu abaningi kangaka. Liseza iphasika kaNkulunkulu lapho kuyobe kuhlatshwa khona izimbuzi eziphathwa ngabantwana abancane abangakathombi, abanganazono. Zilawulwa umpristi omkhulu, ziyonikezelwa abashumayeli bazihlaba e-althare likaNkulunkulu. Unikelwe umnikelo wokushiswa nomnikelo wempuphu nazo zonke izivuno zasemasimini zishiselwe uNkulunkulu. Konke lokhu kwenziwa ngabantu abasuke bezilile. Lithi igumgedlela ukuthula kubo bonke abahambe kuzo zonke lezi ngozi. Kodwa okubuhlungu kakhulu, ngeke bevalwe amanxeba futhi ngeke beze belandwe lapho phela abafele khona. Imiphefumulo yabo isiyohlala izulazula emgwaqeni, ilindele ukubanga ezinye izingozi. Ngephasika elilandelayo lama-Easter sebethunywe yiyo phela inkosazana yezulu. Maliguqe igumgedlela phakade. Amen.